Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, empresa russa Indonésia, discute com o estabelecimento indústria adubo orgânico e Timor-Leste. Vice-presidente da Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Rui Castro, a empresa russa Indonésia, discute com o acordo de cooperação na Beliga ao setor agricultura, Liu até estabelece indústria adubo orgânica e a Timor-Leste. Vice-presidente da Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Rui Castro Ateten, e a Fulang Oin, equipa técnica russa empresa ne, semai Timor-Leste, atua recondição no nebelhari indústria ne. Untuk cooperação IDB agora com alam Jabar ne, kami kualia com a o insama atau desenvolve indústria adubo organik, nebe ho matéria-prima hoto dia Timor. Imatene Câmara Comércio halu tene de produto quase percorre Timor lá, e te identifica no problema, nile problema na saída e te retan de solução, mak te que desenvolve indústria adubo organik di Timor. Nebe Laos de thorne ite cooperação ho sira lubu kira o sifatin selo. Nebe ohin diskusi primeiro que eu itava visita tian sira agora se uma visita fala de hare condição Timor depois fula ohin siri equipa teknik kusi neba sema visita para atur realisasi sambil hari industria ite matéria prima mas ite falta de recursos humanos ite nebe especialista para formulator para halo adubo organik ide dia com matéria nebe ide ia nema kita problema então ite precisa e cooperação hosira para serviço muito com Câmara Comércio ou empresa ou setor privado Timor ne para o sabele hari indústria ne Timor ou quantidade de bot ato responde para necessidade do governo e orientação primeiro ministro hada de kata ite tinggi de organik tambah se ite ba pupu kimio serseluk ni ite label dunia Indonesia ite label dunia Thailand ite label dunia Filipina Cambodia Vietnam. Untuk ini identitas organik itu kok ini, kau direspon ba ya plano governo. Terus hari botutut nebe aitahan bel saiba adu organik. Ai abut ai dodo karauten, fahiten, bibiten, manuten. Nebe la consumi hahan químico itu bel transform ba ya. Itu test halutiana. In princípio kamu komis halutiana itu halu quase besi pulang itu walona. Itu kok fatim lubu kita resultado ia mesti dah maksimal. Então itu precisa na fati cooperação hos melhor para bel aumenta tem capacidade e a produção de sair de equilíbrio deve o conter de mais bom equilíbrio para tu responder ba sair também não pode ita sai membro ASEAN ita valor sair se ita lori mos force de hanesa se force deve uso se adubo químico deve se produzir Thailand de lalu luar tak menen de equilíbrio dunia se ita lori mos buat deve hanesa sira ihan ba ita lori ba lai ya atau ita nilai market lai ya tamane ma ita fokus sosira ita diskusi kona ba adubo organik nebe teknik sira se belhalu mas ninde resultado itu você se hare dok hare fula hirma in hare dok in princípio halutiana lautiana teste fati lubu kira mas sidau dia kade sai quando ite se ia ada qualidade dia klip se dia klip. Ada beberapa hal yang kami diskusikan dan harapannya mungkin ada kesepakatan dari pendiskusian pada waktu itu yang mana ke depan Timor Leste kita akan jadikan salah satu lumbung padi organik. Sehingga ada beberapa hal yang harus kita kaji. Salah satunya kunjungan hari ini itu untuk meninjau lokasi-lokasi yang akan kita lihat nanti sama tim dan nanti akan ada kunjungan kedua dengan tenaga ahli untuk bagaimana agar sebagaimana target dari Kamar Dagang Timor Leste ini padi organik ke depan bisa memenuhi kebutuhan domestik. Atau mungkin dalam jangka waktu 3-4 tahun ke depan itu kebutuhan padi di Timor Leste bisa memenuhi atau surplus. Câmara Comércio e Indústria MOS identifica no município Sira Hanesan, Baucau, Manatutu, Lauten, no município Sira Seluk, nebe ia potência bot, onde belehari indústria adubo orgânica ne. Empresa Russa Indonésia ne, Laostet atu apoia Câmara Comércio e a programa ne, mas bele Russa Cooperação ne, atu encoraja empresário Sira e a setor oi. Simão Ximenes, bem-vindo Ximenes, GMN.